dievča. I said, hey, honey. A ja hovorím, ahoj, zlato. She said, Daddy, mommy's never coming home. A ona hovorí, tati, naša mamina sa nikdy domov nevráti. I said, you need to tell mommy that Daddy found God. A ja jej hovorím, počuj, dcerka, povedz prosím mamine, že tatino našiel Ježiša. My 7.5-year-old kid said, what's he like, Dad? A moja 7,5-ročná dcerka hovoria, tati, aký je? I gave her an honest answer. Ja som jej dal úprimnú odpoveď. I have no idea. Ja som povedal, že vieš čo, vôbec netuším. But I met this guy. Ale stretol som tohto chlapíka. And he has something in his eyes. A on mal niečo v jeho očiach. And I really need to take you to meet this guy. A ja potrebujem zobrať aj teba, aby si sa s týmto chlapíkom stretla. This God, he has to be real. Pretože tento chlapík je skutočný, reálny. So she kicked and she screamed and she got mom to come home. A tak ona začala si to tak vyžadovať, až kým sa mamina nevrátila domov. And she said, now you're going to be a hypocrite. A tá moja žena mi hovorí, takže teraz z teba bude tento pokrytec. No way, you got to meet this guy. A hovorí, že nie je možné, aby si sa stretol s týmto chlapíkom. Stupid pastor. Mňa nezaujíma nejaký tvoj blbý pastor. See, because my girlfriend, she's not a Christian either. Pretože moja partnerka, priateľka, s ktorou sme No mali one in her cerku, family is Christian. nebola veriacia, nikto z nášho okolia nebol veriaci kresťan. No one in my family is Christian. Nikto v mojej rodine, nikto v jej rodine nebol veriaci. So I put my daughter to bed that night. I said, everything's going to change, honey. A tak som ukladal svoju dcerku a hovoríme, všetko bude v poriadku. And in an hour and a half, I'm on a cocaine binge. O hodinu a pol neskôr som si dal kokain. I get home in the morning. Ráno som sa vrátil domov. I call that pastor. Zavolal som tomu pastorovi. I said, your Jesus doesn't work. A ja mu hovorím, vieš čo, ten tvoj Ježiš nefunguje. He said, what do you mean? A on mi hovorí, čo ty myslíš? I said, I did it again, Ja man. hovorím, ja som znova do toho padol. He said, how does that make you feel? A on mi hovorí, že aký máš z toho pocit? I said, what do you mean? Ja hovorím, čo ty He myslíš? said, how do you feel right now? Ako sa teraz cítiš? I said, horrible. Ja hovorím, strašne sa He said, cítim. Todd, thank God there's a seed that's growing. A on hovorí, že Todd, ďakuj Bohu za to, že v tebe je semiačko, ktoré I začalo said, rásť. make it grow faster. A ja hovorím, že prosím ťa, nech rastie to semienko rýchlejšie. Next night, I'm out on a cocaine binge again. Ďalšiu noc som si znova dal kokain. Ďalšiu noc znovu. Ďalšiu noc calling him. A znovu som Not volal. working, man. Hovorím, nefunguje to, It's not chlape. working. Nefunguje to. Your Jesus is alive, Tvoj man. Ježiš nie je It's živý. not working. Nefunguje. It's not working. Nefunguje to. He said, why do you think you keep calling me? A hovoria, prečo si myslíš, že mi každý deň voláš? 5.5 months later, O 5,5 mesiaca neskôr I go out som išiel von. and I pick up a dealer in my hometown. Stretol som sa s dílerom v mojom meste. The dealers in my hometown were from New York City. Díleri v mojom meste boli z New Yorku. I picked up this kid, probably 15 years old. A stretol som chlapíka, Young kid. niekoho mal 15 I rokov. said, you got anything on you? Mladý chalan, a on mi hovorí, And he že said máš he niečo did. so sebou. Ja som sa jeho spýtal, on hovorí, že niečo má. And I told him I was a cop. Tak som povedal, že som policajt. And I read him his rights. A som mu prečítal jeho He práva. started freaking out. On začal strašne šalieť. I said, you get out of the car right now and Ja mu put your hands on hovorím, the hood. ty teraz v momente vystup z auta a daj ruky hore na auto. Na When he kapotu. got out of the car, Vystúpil z auta. I tried to get away. Ja som sa snažil ujsť tým autom preč. And he pulled out a 9mm. A on na mňa vyťahol 9 mm And from zbraň. 3 meters away, A z 3 metrov boom, 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 he emptied a clip at me. vyprázdnil celý zásobník len ako 3 strelal na mňa. meters away. Bol 3 metre odo mňa vzdialený. And a voice spoke to me in my car. A tu som zrazu počul hlas, ktorý ku mne And prehovoril v mojom aute. I took those bullets for you. A tento hlas mi hovorí, že ja som tie guľky zobral za Are teba. you ready to live for me yet? Si konečne pripravený ty začať žiť pre mňa? I thought, I'm dead. I'm dying. I'm dying. Ja som vtedy mal pocit, že ja som mŕtvý, že zomieram po I'm going to 9 meet this God. kulkách. Ja sa It's stretnem teraz tu s týmto Bohom And as I got a out of bude town, všetkému koniec, ale ako som ďalej šoferoval to auto, I realized I'm not shot. I'm not hit. ja som si uvedomil, že on ma netrafil, nikde vo mne guľka And nebola. I went and did all the drugs I just stole. Vrátil som sa domov a dal som si všetky tie drogy, ktoré som tomu chlapcovi ukradol. And that voice stopped me from getting high all night long. A ten hlas mi nedovolil, aby tie drogy zaúčinkovali. I pulled into my house.
Tak som prišiel až domov, I looked at my car, pozrel som sa na moje auto and with the fear, a úplne v strachu I saw not one bullet hole in my car. som nevidel ani jednu guľku v mojom aute. I went to the door, Prišiel som ku dverám, my girlfriend screaming and raging, moja priateľka kričala, úplne bola zúrivá. my daughter screaming, Moja dcéra kričala, get out of my life. vypadni z tohto domu, vypadni z môjho I života. left. A tak som odišiel preč. I lost my girl, Stratil som, prišiel lost som o my moju daughter. dceru, prišiel som o I moju priateľku, lost everything. prišiel som o všetko. And I went away to a rehabilitation place, A išiel som do rehabilitačného centra. another one. Ďalšieho. I'm 34 years old at the time. V tom čase som mal 34 rokov. I lost everything. O všetko som I prišiel. went into this program. Nastúpil som do jedného programu. They didn't talk about drugs. Nehovorili o drogách, They didn't talk about alcohol. nehovorili o alkohole, They didn't talk about my chemical imbalance. They nehovorili o mojej chemickej nerovnováhe, didn't talk about 12 steps and a higher power. nehovorili ani o 12 krokoch a vyššej moci. They just talked about Jesus. Hovorili len o Ježišovi. And all of a sudden, 2 months into this thing, A po 2 mesiacoch na mojom liečení, 3 nights in a row, 3 noci po sebe, I meet Jesus face to face. sa mi Ježiš dal spoznať tvárou v tvár. And he forgives my sin. Odpustil môj hriech, He washes away my guilt, obmyl moju vinu, my shame, moju hanbu, my regret. to, čo ma mrzelo. He makes me a brand new creation. On ma spravil úplne novým človekom, novým One stvorením. that's never existed. Akoby niekto, kto nikdy predtým neexistoval. And I went home Tak som prišiel domov, because I needed to tell somebody something. pretože som o tom niekomu potreboval niečo povedať. I needed to talk to my little girl Potreboval som sa stretnúť s mojou malou dcérkou, because I never knew pretože som nikdy dovtedy nevedel, that I was a father. že som vôbec bol jej otcom. I never knew Ja som nikdy nevedel, that I was a daddy. že som mal byť otcom. I was blind. Bol som úplne slepý voči nej. And I held my little 7.5-year-old kid. A ja som chytil túto moju 7,5-ročnú I dcérku told her how sorry I was. a povedal som jej, ako ma to všetko nesmierne mrzí. And I said to her, A povedal som jej, I'm going to show you ja ti ukážem, what it's like to have a father. aké to je mať konečne otca. Because I now have the best dad in the Pretože whole ja world. konečne som našiel toho najlepšieho otca. He's my father. On sa stal môjim otcom. And I'm going to show you A ja ukážem teraz tebe, moja dcerka, who he is. aký on je. Oh, daddy. Ó, tati. And then my girlfriend came out. A potom vyšla z domu moja I said, priateľka. I'm so sorry. A ja hovorím, mňa to tak všetko mrzí. I ruined your whole life. Ja som ti úplne zničil celý tvoj I život. stole from you. I hurt you. Kradol som od teba, ubližoval som ti. I hope that one day you'll forgive A me. verím tomu, že jedného dňa mi dokážeš But I'm odpustiť. going to show you Ale ja ti ukážem, what it's like for this little girl to have aké je a to father. aspoň pre toto malé dievča mať svojho otca. She said, I know you will. A ona hovorí, že ja viem, že to bude tak. When you went away, Pretože keď si odišiel z tohto domu na I liečenie, gave my life to Jesus, ja som dala môj život and Ježišovi I forgave you. a ja som ti odpustila. And that day, A ten deň we decided sme sa rozhodli, that we were going to get married. že sa zoberieme ako manžel a So we got manželka. married Tak sme sa zobrali just a couple of days later, o pár dní neskôr. in between first and second service at the church. Niekde medzi prvou a druhou bohoslúžbou jedného zboru. Now we've been married for 13 years. A teraz sme už manželmi s mojou manželkou, tou istou ženou, 13 rokov. We've been Christians for 13 years. A sme kresťanmi 13 rokov. Oh, look at this. Pozrite sa na toto. Are you ready? Ste pripravení? You can get a picture of this. Ukážem vám jednu fotku. Are you ready? Ste pripravení na ňu? That's what Jesus did for me. Toto Ježiš spravil pre mňa. Guess what? A hádaj čo? You see this little girl right here? Can you see her on the screen? Vidíte toto malé dievčatko tuto na obrazovke?
My little girl loves me so much Moja malá dcerka ma tak nesmierne miluje, that today že dnes is her 11th birthday. má 11. narodeniny. And she would tell her daddy, you go preach Jesus, daddy. A ona mi vždy povie, tati, ty chod a káž o Ježišovi. So people can know who God is as the best dad ever. Preto, aby ľudia vedeli, že náš Boh je tým najlepším otcom.